Pozdrav svima ispred benda Divanhana. Nalazimo se iznad jednog prelijepog mediteranskog grada gdje se ove godine održava Womex. Najveći svjetski muzički sajam, a tu smo došli samo u jednu svrhu kako bi prezentovali našu kulturu, našu tradiciju i našu bosansku narodnu pjesmu Sedalinku. Ovo ispod nas što vidite, prelijepi grčki grad Solun. Pozdrav svima! Kako znate, već se spomenuli, nalazimo se na Womexu. Ove godine Womex je uveo nešto novo, a to je upravo ovaj Globe Balkan Stage na kome smo mi nastupali. Mislim da je Womex sjajna prilika da se povuče jedna paralela između našeg stvaralačkog rada i rada drugih umjetnika iz čitavog svijeta, tako da u tom kontekstu iz neke sopstvene i perspektive jedne jako ozbiljne publike koja je nazočila našem performansu, mislim da su reakcije veoma i više nego zadovoljavajuće i jako posticajne. Pa da, apsolutno. Mislim da smo postigli veliki uspjeh samim tim što smo se pojavili na ovom mjestu, a vrijeme će pokazati koliki je taj uspjeh. Mi se nalazimo trenutno ispred jednog od ulaza Womexa, to je festival, svjetski festival muzike. Moramo naglasiti da je to bio izvanredan koncert i da moramo isto pohvaliti naravno i tonce i sve ljude u organizaciji, sve je bilo na najvišem mogućem nivou. Možemo slobodno reći da je Sevdah našao svoje mjesto na world music sceni. Ovdje smo se sastali sa više od 3000 delegata na 300 štandova i jako puno vremena smo proveli razgovarajući, razmjenjujući mišljenja sa ljudima koji dolaze sa svih strana svijeta, znači to su najeminentniji ljudi iz world i ethnic muzike. Neku noć smo ovdje svirali, predstavili smo Sevdah i zaista otvara se jedna velika priča, a evo o tome malo više ćemo. Da, znači kao što je Rifet rekao, imali smo priliku nastupati na World Music Festivalu koji se ove godine održao u Solunu u Grčkoj. Moram reći da je oficijalni showcase, znači oficijalni program World Music Festivala ove godine organizovan na 5 pozornica. Dakle, mi smo svirali na Globe Balkan Stage pozornici gdje je tako da je bilo stvarno divno biti dio te sve priče i da Sevdah dobije priliku da bude na oficijalnom programu jednog velikog, najvećeg World Music Festivala.